Pozdrav svima i dobrodošli u ovaj video. Danas imamo poseban video, pošto dolaze par natjecanja sad u 2 tjedna za reče, pa onda i Ogulin što organiziram. Vrijeme je proći neke moje mainove, pošto zadnji put kad sam radio video napomak kad 2019. valjda. Je bila potpuno druga situacija na tržištu, došli su od neke nove kocke u međuvremenu i kažem puno toga se promijenilo, pa ajmo vidjeti što je sve novo za prošlo. Ajmo proći kroz sve moje mainove. Počet ćemo prvo od kloka, mislim da se klok možda čak ni nije promijenio, to je Qi klok, magnetički klok, normalno radi kao klok, možda bih htio da je malo više kliki, ali ovako općenito je ok. Lijepo izgleda, zapravo jedina opcija trenutno na tržištu, osim ako ćete i Sheng Shao klok uzimati, ali ovo je stvarno puno bolje. Idemo dalje. Sljedeće je Megaminx, ovo to je Diane Megaminx V2M, treba ga možda malo još očistiti jer je dosta sve lupano, no to ćemo prije natjecanja svakako razraditi. Neki ljudi se misle uzeti ovo ili Juhu V2, Juhu je svakako jeftinija, ali meni je ovo malčice manja kocka i bolje mi paše u rukama od Juhu, nekak nikad nisam navikao na Juhu, nema veze. Tako da ovo mi je trenutno main, eto, prilično dobra kocka, neki vole Juhu. Square One, MJC Magnetic, odličan Square One, možda čak i jedina opcija trenutno na tržištu, neki vole još Volt V2M, ali nema potrebe za tim jer ovo je stvarno puno bolje. Volt možda treba i modat, a puca isto edgevi, ali ovdje čak i ne, ovdje je stvarno odličan Square One. Dobijete i crno, ja mislim unutra, tako da možete zamijeniti bilo za crno ili raditi neke kombinacije koje hoćete. Idemo dalje, malo sad do neke zamušenije kategorije. Cube, imam Aoyan, stvarno Cube koji je postavljen onak kako meni paše i ima ova udubljenja na centrima, što mi isto jako paše i dosta je grip i površina. Ovdje desno imam Guns Cube, Gun Enhanced, ima neke dodatne magnete, nemam pojma točno šta. Isto jako dobar Cube, jako mekano za razliku od Aoyana, ali baš zato što malo je manji grip površina i nema te udubine, nekak je moće da mogu veći TPS napraviti na Aoyanu, jako je malo nestabilniji u odnosu na Gun. Tako ćemo vidjeti kako ću se osjećati u tom trenutku na natjecanju, ali ove dvije kocke su za sad meni najbolje, ove puno jeftinije od ove, no vidjet ćemo. To je i da je situacija takva. Onda ovdje Pyraminx, ja nemam pojma što se ovdje događa, meni zapravo nijedan Pyraminx više ne paše, tako da biram zapravo što sad kažem manje lošu, ajmo reći, nekoliko dobra nego manje loša. Ovo tu je Weilong Standard, znači nije Maglev nego Standard, stvarno stabilan Pyraminx, ali ja ga jednostavno ne znam što da kažem. Nekad je nestabilan, nekad ovi kepovi ispadaju van, tipa ovako, i onda nema šanse da si to, no ako mi se to dogodi u solvu mi ode kragu i bojim se zapravo da će se to dogoditi, tako da možda, ovisno kako ću se osjećati, možda danas to i zalijepim, vjerojatno hoću. Stvarno je odličan ovako, ali backup su mi, a prvo je Yux and Little Magic, malo manje stabilna opcija, ali i dalje radi. Tipovi su puno brži čak nego na Weilongu su dosta spori, pa onda baš treba napraviti cijeli potez da bi se tip pomakao, jer nekad neće, nekad ostane ovako. I posljednja opcija, dobri stari Bell V1, teška kocka, ali meni stvarno paše, osim to, kao pošto ću i dalje koristiti one flip, ovo mi je nekak jako dobro.
Ali da, te 3 kocke za sad. Prvo ćemo probati kako će ići s Veilongom, ako ne s Veilongom onda Little Magic, ako ne Little Magic onda Bell. Ajmo se krenuti dalje na kubične slagalice. 7x7 bez konkurencije, ovo tu je Aufu Vrm, M naravno. Kocka koja je malo manja, pa trebalo je da se priviknem na nju. Ali sad kad je postavljena, podmazana, stvarno je evo, top. Sviđa mi se, ovo će biti 100% main. Ponekad imam problema sa, ne s popanjem, nego lokanjem, tipa da... Ovo je tu tipa edge, ovo je ovdje. Jednostavno zaboravi se pomaknuti s cijelim lerom i ostane tu dok cijeli ovaj dio centara ode tu gore i onda je kaos. Zapravo ova dva, ovaj i ovaj, bude jedan pro drugoga. Grozan lockup, ako se to dogodi ode cijeli solve, možda i min, ali nadam se da neće, bit ću malo pažljiv na natjecanju kao i uvijek i bit će sve ok. Ponovo onda je ovdje Aoshi Vrm, isto brutalna kocka, MGC nije do koljena, ultra brza, ultra stabilna, ono što se zapravi razlog od MGC-a, MGC ima brzinu, ali nije imao stabilnost. Ova kocka ne popa. To je to. Šestica koja ne popa, a brza i dalje i ima i dalje neki corner cut je sve što smo željeli i nemam se šta žaliti na ovu kocku. Imala na početku frosted plastiku, sad više nije frosted, top. Dobri stari Valk je moja petica i dalje. Probao sam MGC, prebrza, previše loka. Čak ne loka, nego jednostavno overshoota i onda ne mogu napraviti potez, grozno. Neža također, ona tek loka, malo keča, ne može dobro katat kornere neke. Valk sve to može, malo je sporija, ali u natjecateljskom okruženju možda to nekad i poženije, da je malo sporija, da look ahead bude bolje. Tipo 3 stage je legendaran na ovoj kocki. Možda su neke kocke bolje na tipa edge-evima ili centrima, ali onda ako mi treba 17 sekundi za 3x3 stage, grozno, ovdje je tipa oko 12-13 maksimalno. Četvorka, probao sam MGC, probao sam Vrm, Aufu, ali i dalje mi ništa nije do GTS 2M-a. Kocka je malo starija, odnosno dosta starija, čak možda iz 2019. Ali i malo veća od svih ostalih četvorki koje su kao sad najbolje. I to mi zapravo daje dalje želju da se s ovom kockom bavim, da mi to main. Tako da je to GTS 2M. I dalje, iako se više ne može kupiti, isto kao i Valk petica, i dalje su i mainovi, toliko su stvarno meni dobre kocke. 2x2, ovo je tu je MGC Elite. Odlična dvojka, malo lakša nego Valk 2, ali isto tako, ne znam, malo bolje kata. Algoritmi su idu puno bolje na ovoj. Ništa posebno kocka nije, nema nekakve fancy postavke, obična dvojka, magnetna, ali meni super. I posljednja kategorija, valjda je trojka. Ponovo imamo mali problemčić, dvije kocke. Barem su obje od istog proizvođača. Mouyu je napravio dvije odlične kocke, Huameng Ballcore i Veilong V9, također Ballcore i UV coating. Krenut ćemo s ovom kockom, vjerojatno na natjecanju. Ova kocka ima promijenjene, nema više magle, ima RS 2020 springove. RS3M 2020 springove unutra, tako da je puno sporija i više controllable. Čak i na compression na nuli, zapravo neće se vaditi, ali na nuli, toliko je usporena kocka, ali mi stvarno paše. Fleksibilnija, ima problem sa corner twistovima, no meni su rijetki i stvarno je top. Huameng, ako stvarno u natjecateljskom okruženju ne bude išlo, ova kocka mi je čak možda i malo sporija, ali malo i teža, pa ćemo vidjeti kako će s njom ići. Po meni ima malo bolje M-slice-eve i vremena su mi gotovo identične na ove dvije kocke, sad sam pitanje koja će biti bolja u natjecateljskom okruženju. Mislim da ću uzeti prvu rundu trojke kao
eksperiment, uzet ću prva dva solva ova, sljedeća dva solva ova, pa možda zadnji solv opet nazad na ovu, budemo vidjeli. Ali da, to je zapravo to su sve kocke koji su trenutno moji mainovi. Za OH ne znam šta koristim, vjerojatno će biti RS3M 2020. Ne znam šta još ima uopće od evenata. Da pogledamo na brzinu. Blind, Huameng koristim, čisto bilo koja trojka da bude. I to je zapravo to. Sve evente smo prošli, ponovo GE, Dian, ove tri pire, to je Weilong, Usual Magic i Bell V1, MGC, Aufu vrm, Aoshi vrm, Valk 5, GTS2M, Gun Enhanced Cube, Aoyan Cube, MGC Elite V2, odnosno MGC Elite, to je to, ja mislim. Weilong V9 i Huameng. To je zapravo to. Neke ove kocke su došle s Kubosa, tako da svakako posjetite Kubos kao mojeg predivnog sponzora. Pa pogledajte što on ima sad neke nove kocke, stvarno su super. Biće isto neki unboxing uskoro. Koristite kod David555 za 5% popusta na Kubosu kad naručujete, nemojte to zaboraviti. Neki od vas zaborave kad naručuju, pa nemojte, molim vas, ipak je to ozbiljna stvar. Tako da to je to za ovaj video. Hvala što ste gledali, ako ste došli do ovdje, pravi ste fanovi. Ako ćete biti u Zreču ili u Ogulinu, svakako dođite me pozdraviti, popričati, uvijek mi je drago vidjeti moje fanove uživo. I to je zapravo to. Nemojte se bojati natjecanja, onako dolazi nova natjecanja, uživajte, družite se i to je to. Ćao, bye.